Ay başım, ay başım, bu karışıklar nedir belə? Tüy Allah sesini, bunlar ne tasmasa? Ay Allah, karışıklar evime hücum ediyor. Yo, Nizi, mən pesivkanı şeye vururam da. Nədir onun adı? O, mən yeyəndə sürtürəyə ora vururam ki, şey olmasın da. İndi kök adam olduğuna görə mən yeyəndə sürtüdəncə ora tərəfə bitişikdir. Ora vururam, mən onu qəsib vura, stonsa vuram. Şaqa, niyə tökül, laf sevirəm? Sən nə bilirsən sevgilinin nə olduğunu? Sana ne oldu be? Donmuşam, uyku dayanıyorum. Uyku basana. Getirdim. Tuvaletdə də aşağıda, bəsdirin də da. Bu kızlar tuvalete gedir ki, yol eve kaka eləyir. Palazın üstünə düz. Darışqanızda kaka eləyir, durur ayağa. Niye gitmiş ki? Kişi tuvalete gidebilir, kadın gidebilmir. Kişi kadın tuvaleti görməmsin. İstanbul'a gidəndə kişi kadın tuvaleti görməmsiniz. Orada yazır mən, burasında da yazır woman. Yani mən, kişi, woman, kadın. Şirin sen baba, şirin emeğe vurulmuşam. Vurulmuşam. Vurulmuşam bir yara, kaşı gözü kafkara, diyecek özüme, ona söylemeye utanıram, onu görenden beri, düşmüşem geri, unuttum da ben sözü yadımdan çıktı. Şekil attı sevgilim. Evdedir. Evdedir ta. Dincəlin. Evde.